Reka tugusuhuze twifuriza ibihe byiza udukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu rwa Rwanda Burundi Updates n'amakuru agezweho muri kano kanya. Turi nimugoroba tariki 23 z'ukwezi kwa 9 2025. Niba rero usanzwe udukurikira ariko ukaba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo gukora subscribe kugira ngo aya makuru ajya kugeraho mu bambere. Tudatinze reka tukugezeho ingingo z'ingenzi zigiye kwibandaho. Inkuru ya mbere yihutirwa ni inkuru ivuga umugabo w'imyaka 26 w'umunyamasengesho bakunze kwita pasiteri yashutse abana b'abakobwa ngo baze kurara mu masengesho hanyuma arabasambanya. Ni ibintu byabaje abantu benshi bituma benshi banatakariza icyizere abanyamasengesho. Turaje tubigarukeho gatanu kuri gatanu, ntujye kure. Yindi nkuru twifuza kugarukaho ni inkuru ivuga ko ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Rusizi bukurikiranye umusore w'imyaka 37 y'amavuko wishe se umubyara amutemesheje umupanga amuhora ko banze kumuha isambu. Icyaha akurikiranyweho yagikoze ku mugoroba tariki 8 Nzeri 2025 mu mudugudu wa Nyagashikira, akagari ka Mwezi no murenge wa Karengera, akarere ka Nyamasheke, ubwo uregwa yadukiriye se umubyara akamutema mu mutwe, ku maguru no mu ntugu kugeza mwishe. Mwibazwa rye nk'uko bitangazwa n'ubushinjacyaha bukuru, uregwa yemera icyaha avuga ko kwica se yabitewe nuko yanze kumuha isambu. Icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake akurikiranyweho giteganywa kandi kigahanishwa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 38 akarongo kaberamye rya 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Perezida Paul Kagame ari Cairo mu gihugu cya Misiri, aho kuri uyu wa kabiri tariki 23 Nzeri yatangiye uruzinduko rw'akazi. Umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri yakiriwe mu ngoro ya Ali Atihadia ya mugenzi we wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi. Abakuru b'ibihugu byombi bagiranye ibiganiro byo mu muhezo mbere y'uko bahurira mu nama n'abagize delegasiyo z'u Rwanda n'iya Misiri. Perezida Paul Kagame yasuye Misiri nyuma yo gusoza uruzinduko rw'akazi yari amaze iminsi 3 agirira i Baku muri Azerbaijan. Naho amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko umusesenguzi Dieudonné Niyukuri uzwi cyane nka Rabe aherutse kubirirwa irengero nyuma yo kugera ku butaka bw'u Burundi. Yavuye mu Rwanda, yaba yarishwe nk'uko byaciwemo amarenga n'ikiganiro cyangwa se mu kiganiro cy'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu cyitwa Focode. Biravuga ko muri ikiganiro cyateguwe na Focode ku cyumweru tariki 21 Nzeri, umukozi w'iperereza ry'u Burundi Medadi Muhiza yafashe ijambo, maze mu kiganiro cye cya nyuma akoresha amagambo atangaje aho yasaga nk'uca amarenga ko Rabe yaba yaramaze kwicwa. Uyu mugabo yahakanye ko Rabe yigeze agera mu Burundi, ashimangira ko ifoto yagaragaye ari muri iki gihugu n'abandi bafashwe muri kasho cyangwa se bari kumwe muri kasho y'iperereza ry'u Burundi mu Cibitoke ari impimbano. Focode ivuga ko uyu muyobozi cyangwa se uyu mukozi w'iperereza ry'u Burundi yavuze inshuro zigera kuri 3 zose ko Rabe ahubwo yishwe n'iperereza ry'u Rwanda kubera ko ngo ryamuhaye akazi kakamanira. Ibintu bigaragaza ko Medadi Muhiza abeshya. Icyambere, Medadi Muhiza avuga ko iperereza ry'u Rwanda ryari ryarajyanye Rabe muri Mozambique kubera igisirikare cyarwo cy'u Rwanda kihakorera, mu gihe nyamara bizwi neza ko Rabe yahungiye muri Mozambique mu ntangiriro za 2015 mbere y'uko haba imyigaragambyo kubera ko yabonaga ubuzima bwe buri mu kaga, ndetse abategetsi b'u Burundi bahise bafunga murumuna we. Rabe we yahisemo Mozambique kubera ko umubyeyi we yahakoreye nk'umukozi w'Imana. Ni mu gihe nyamara igisirikare cy'u Rwanda cyatangiye gukorera muri Mozambique 2021. Focode iyo ni ingingo ya kabiri. Focode ivuga ko hari ibimenyetso byinshi byerekana ko Rabe na bagenzi be bari mu Burundi
babiri bafatanywe nawe arimo witwa Eloyi Nkurunziza ndetse na Venani Ndikumana bavuye mu Rwanda tariki 29 Kanama 2025 baciye muri Tanzania binjira mu Burundi baciye ku mupaka wa Kobero ni Muyinga uwo munsi. Ibyo kandi ngo ni ibintu byoroshye kubona ku mipaka y'u Rwanda, Tanzania n'u Burundi. Undi wafashwe ni Bonaventure Nkuringoma, uyu we akaba yaravuye i Bujumbura mu modoka izwi yaje kumupfiraho ageze i Gitega. Na n'ubu iyo modoka iracyari aho yapfiriye. Hoteli yarayemo kandi nayo yafatiwemo nayo irazwi. Telefoni ya Eloyi Nkurunziza yerekana neza ahantu banyuze. Ifoto bafatiye ahantu hitwa Cibitoke yerekana Rabe ari kumwe na bagenzi be muri kasho iperereza mu Cibitoke. Amasoko menshi yashoboye kumenya neza icyo cyumba baba bicayemo, ahari imifuka y'ifumbire n'ibindi. Ni benshi bavuze ko bahazi. Ikindi kandi ngo iperereza ry'u Burundi ryategetse Rabe kohereza audio kwa mukuru we Eloyi Nkurunziza, kandi yaba Eloyi Nkurunziza, Rabe n'undi witwa Fabrice bafatanwe bohereje audio zemeza ko bafatiwe hamwe kandi bari bafungiwe hamwe. Kuba rero iperereza ry'u Burundi ritangiye guhakana ko ryafasha abo bantu ngo biteye impungenge z'uko baba baramaze no kubica, bikarushaho guhangayikisha mu gihe umukozi waryo atangiye kuvuga ko umwe mu bafashwe ari we Rabe yishwe n'iperereza ry'u Rwanda, kuko bisobanuye ko yaba yaramaze kwicwa cyangwa se ari n'umugambi wo kwica uyu mugabo kugira ngo iperereza ribanze rimenye uko byakwakirwa. Amakuru Fokode ifite avuga ko hari abantu benshi barimo kunyerezwa bashinjwa kuba bavugana na Rabe cyangwa se baravuganaga nawe muri kiriya gihe n'ubundi yarakiri mu Rwanda, aho rero harimo abasivile ndetse n'abasirikare tutibagiwe n'abapolisi. Naho ku yindi nkuru twifuza kubagezaho, umwana w'umuhungu w'imyaka 13 y'amavuko ukomoka mu mujyi wa Kunduz muri Afghanistan yabashije kurokoka urugendo rw'iminota 94 ari mu byuma by'amapine y'indege ubwo yinjiraga mu ndege ya Kameya yarivuye i Kabul ijya i Delhi mu Buhinde, nk'uko byatangajwe n'abashinzwe umutekano mu kigo cy'indege cya Indira Gandhi. Uwo mwana yifuzaga kujya muri Irani ariko yibeshya ajya mu ndege yajyaga muri Delhi. Yinjiranye n'abagenzi mu gitondo cyo ku Cyumweru, yihisha mu gice cy'indege kibika amapine n'indege aho yaratwaye akaradiyo gato. Iyi ndege yahagurutse i Kabul igera i Delhi saa 4:20 za mu gitondo, mu gihe isaha irenga 30. Uwo mwana yarari muri icyo cyuma kidashyushye kandi kidafite umwuka uhagije, aho ubushyuhe bushobora kugera muri negative cyangwa se muri -50 degree Celsius, cyangwa se ubwo ni nko mu twabita nko gukuramo, sinzi ukuntu nabishyira mu Kinyarwanda, ariko n'ubushyuhe buba buri hasi cyane, kuva kuri 0 kugera kuri 50. Gusa ubwo turavuga kuva kuri 0 kugera kuri 50 usubira inyuma. Gusa yageze i Delhi ari muzima, biba ibitangaza kuko imibare igaragaza ko abagerageza urugendo nkuru nguru bapfa ku kigero cya 77%. Abakozi bo ku kibuga bamubonye atembera maze bahamagara abashinzwe umutekano baramukurikirana, maze baza gusanga ari uwo mu mujyi wa Kunduz. Nyuma yo kumubaza yahise asubizwa i Kabul kuri iyo ndege mu masaha ya saa 10 za nimugoroba. Kugeza ubu inzego z'umutekano z'indege n'abagenzuzi bemeza ko urwo rugendo ari kimwe mu bihabanye n'ubuzima umuntu yakwifuza, kuko uretse gukonja bikabije no kubura umwuka, hari ingaruka
zo gukomeretswa n'imikorere y'amapine cyangwa ukaba wagwa hasi mu gihe indege ihagurutse cyangwa igiye guhagarara. Kuva mu mwaka w'1947 kugeza 2021, raporo za US Federal Aviation Administration zigaragaza ko abantu 132 bagerageje kwinjira mu byuma by'amapine y'indege, benshi muri bo batabashije kurokoka. Uyu mwana wo muri Afghanistan yabaye umwe muri bake cyane babashije kugira urugendo nk'uru nguru rukabahira.